Payet, Pagulak ng Tupalos.
Maya payabak po kaya katamungan. Kaniting banala kapag masusyan, yabi at ala po ka rin kaya katamong panalangin, ding makatuking kayagdunan. Para king kapasalamatan dari Sarda sa Plus Medina ating kayang pamilya, Marisa Roque and family, Lectors and Commentators Guild, Josie Dizon and family, Jaime and Adena David and family, J.M. Maris Flores, Rainer Lingad, Yambao family, Lina Toledano and family, Lizzie Viray and family, Marilu Pasyon and family, Mila Bukad and family, Celia Udan and family, Banji Canlas and family. Pariking special a intenciones dari Julie Fel Villanueva, Mary Manette Pineda, Paldeng family, Joselito Garcia, Dick Galang, Ella Gomez, Leticia Pineda, Eleanor Ventura, Jonel and Joswell Pamintuan, Noime Luzong and family. Parating malaguang kapaldanan at kaligtasan dari Father Raul de los Santos, Remio Pangan, Cynthia Layag, Carmelita Espinoza, Sister Benita Reyes, Melissa Villanueva, Perry David, Nida Villanueva, Elena Gulapa, Doktora Reynet Bondok, Rose Tiglao, Juliet Diaz, Antoinette and Milger Javier, at Ann Abeleda, J.M. Maris Flores, at ding sablang kapatid na masakit, at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Para king pamanantabi at proteksyon ng Banal Espiritu, king pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Julian, pamilya ng Bert at Angie Bautista. Paraking alanggang kapainawan da rin kapatid pamo Mayang Ubie, Di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Nelson, Marian, Merla, Mario, Arsenia, Siriaco at Rodolfo, Emiliano at Nieves, Jose, Trina at Perla, Benedicto, Mark Cromwald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Sean Kevin, Heriberto, Juliana, Lionel, Aida, Jenny, Pablo at Rebecca, Teresita, Monet, Simplicio Sr. at Alfonsa, Rita at Mara, Alfredo, Elena, Martina, Abelardo, at ding sablang kaludoking purgatorio, at detang alang makaganaka pakarela, at ding sablang nete ulining pandemic. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong at king kaligtasan na rin kakatang frontliners laban king COVID. Si Claude Tapu para king Horacio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulo ang pagmalasakit ay paano. Aminan nila rin kasalanan mi at mapakumbaba kaming lalapit kaya ka. Ban manakit kapatawaran ang pondye. Lalapit kami kaya ka kaniting masipita pa mangailangan ni. Adon ni kaya kayong kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ang bigdalan da ka nakasakitan kaya kami at niya kakamit matayan na karing da kalatao. Adwan ni kaya ko ing balikdan mo kaming nitmong lugod at iyatsyat mi kaya kami ing makawulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi at palusukan mo yung masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan nilo ring taong nitutukan maninton panulo para kaniting makayawang sakit at mampat yung pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pa magkapilit ni ban mapupus na iting pandemya king bansano. Ipanalangin nilo ring sablang lilingap ka rin ni salunan ban makasuyula ka ring masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, yung pamaglingap ka ring masakit. E mula paborin miyayawa ka niting sakit.
Ipanalangin Miloret ang miyawan na. Kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo, Loret, ang liling at karelo. Pagkalaman mo lang alang hanggang kapainuwan det ang miyangon na diya. Pagkalan mo kaya kami ingrasya mo kareting masakit na panahon. Ban magobra kaming miyabi-yabi para king ikakayat din sa bla. At ban makasahop kami karetang mga kailangan at pakakalulu. Manano na sana pauli ning masabal. At pamagmalasakit ni parating metong at metong. Mikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layron tayrana kami king pamagbayong loob at kabanalan. Iti adwan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo. Magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banal na induling Diyos. Sapo pisawing laklis mikeka king kaguluhan ni. Nunebagkos mo kaming ikabos king sablang panganib. O maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Jose, San Rafael Arcangel, San Judas Tadeo, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Cristo del Perdon. Kilagining pa ang puning anak ang puning banal na Espiritu. Amen. Espiritu. Amen. Ing grasya ning Ginotang Jesucristo, ing lugod na ning Dios at ing sala ning banal ay Espiritu manatili kaya kayungan. At kaya ka ang tinurin. At syuta ng king kalima ng Domingo ning karaniwan na panahon. Si siyentalang ending kaya katamong kasalanan batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal na misteryo. Magkumpisal ko King Diyos ang mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip amano at dapat, at miyayaniwang kakulangan. Ulinita, ipanigapuko, kang Santa Mariang kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo ko, King Diyos,
aginutam. Ning Diyos sa mayupayam tutu, pakalulwa nakatamu, at king pangapatawad garing kasalanan tamu, idala nakatangan sa king biye alanangga. Amen. malugudayig pa, maulaga kami keka, uling alam ko pas mong pagkatiwala ke kami, ing misyon, ning pamipakilala, king lagyu at lugod mo. Pasiknangan mo kami, king kaya kaming kainan, payabot mong pila sa miya, ing mensahe ning ebanghelyo, banking bakas ng Jesus ay anak mo, ayat at mi ing kaya kang sala at lasa king yato, kambening maragol at tulang, agam pananmisana iting katungkulan. Itiadwan mi kapamilataning ginuming Yesu Kristo anak mo, ang mabibiyat magari kambemot ning banal ay Espiritu Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Makiramdam ta po king amano ning Ginoo.
Pamamasang iba't ing libro ning propeta Isaías. Nga na ning Ginoo, dakayanan nyo lang kimpamangan nyo ring danupan. At ipuklat nyo la ring pibale-baleyo karing pakakalulong alang tuknangan. Di na nyo lang imalan ding lubas at eyo na tatanggihan sa upan ding kamag-anak yo. Kanita sunlagyake kayo ing lupa ko, antingal do na ngabak, at agad lang kumayap ding sugat yo. Manatili kung atsyuke kayo, badiligtas da kayo, ing pangayatyo ko ke kayo, yaing magluwalo king sablangal do ning diyeyo. Pakibatanda kayo, potang manalangin kayo, kanako, potang maus kayo, makibat ko. Nung tuknang na kayong manalipit, manabuso, at magsalitang marawak, nung munye kayong pamangan karing danupan, at saupan ding at syuking pamangailangan, kanita ing dalumdum ang mga kapadurot kaya kayo, nililan ing sala na ning kaugtuan aldo. Ing amano ning Ginoo. Salamat kay Diyos. Dalit apakibat, ing taong banal, metong yang sala, king karalumduman, ulitan tayo po. Ing taong banal, metong yang sala, king karalumduman. Metong yang sala, king karalumduman, para ka ring taong banal. Maganakaya, mapaglunos at makatuliran. Mapalad yung taong mapamaram kwalta, at mga biyayan king pipawasana. Ing taong banal, metong yang sala, king karalumduman. Eya mabigo kapilan man ing taong mayap, at parating ing ganakan, eya tatakot tanggap king mayap abalita, masikanya kapanaligan, at king Ginoo manaligya. Ing taong banal, metong yang sala, king karalumduman. Eya maliligalig, ni mitatakutan man, makasiguro yang akit na lang masambot, dingkeyang kasalang. Makabuklat siya gamat, karing pakakalulo, mapanyapat yang mayap, manatili kapilan man, ing mayap ng pilubluban, maging mayupayaya, at miparangalan. Ing taong banal, metong yang sala, king karalumduman. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Kanitang dinatangku kaya kayo, kapatad, ban ipanaral ko ing makalihim ng katutuan ng Diyos, eko migsalita king mga lalamayamano, o king mangatas akabyasnan. Uling sinabi ko king kanakong sarili, ing kalingwan ko ing sablang bage, kabang atyo ko busalyo. Subali mo kang Hesu Kristo, at lalong-lalo na king kamatayan na king krus. May nako inyang dinatangku kaya kayo, at gagalgalya ing mabilog kong katawan king takot. At ing kanakong pamagsalita at aral, elamibye kaya kayo, king makayaman ang amano ning kabyas ng tao. Nune king patutuna ning Espiritu at upaya ning Diyos. Uli naniti, manalumpakan ing kaya kayong kasalpantayanan, king kabyas ng tao. Nune, king upaya na ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Parangalan tayo pong ining mayap abalita.
nunemi kasuluyang bagyedi. At kaya ka antimurin, Pamamasa, imaya pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya kaya ka o Ginoo. Nga nang Yesus ka rin kayang alagad, ikayo ing asin ning yato. Nung milako kalat ing asin, makanano mo pang abalik ing kalat na. Ala ng kasilbian, inyami yung senamo king luwal, king daramusakan daring tao. Ikayo ing suluning yato, eya malyaring isalikot ing balen, ang makatalakad babo na ning meto nga bundok. Alam mo namang manyin ding sulu, kay ba't takpan niya mo king meto nga panakal. Nune, ibili re iti king tune ng tumpakan, ban mamyayang sala karing sablang at tsuking bale. Makanyan niya naman sukat, mamye sala king arapan daring tao, ingke kayong sulu, ban kanida panakit da karing dapat yung mayap. Paligayan de, ingig payong at tsubanwa. Ing mayap ng balita, ning kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Bulan na po ning Pebrero, first Sunday of the month of February ngeni. Bulan daring puso, bulan daring romantiko, bulan daring mikalugod. Then kanong mikalugod atin lang terms of endearment king balang metong, atin lang panyawos king balang metong. Kaluban na mo ning sweetheart, o kaya honey, o kaya sugar, o kaya cupcake. Nung kanong lugod ang pong sintaya ing papasyag, bagayapin kanong panyawos ing mayumong panyawos, mayumong terms of endearment, kalupanan ning sweetheart, honey, sugar babe, cupcake. Mayumo ing ulagan ing karelang pamikalugo, linyapin mayumo ing kanilang panyawos. Kalupan na mo halimbawa, ani, menga naka, sweetheart Kenny, magkape kata, mayumo ing panyawos o pamiyawos dareng mikalugod. Pero nga pong ginong malugod niya ni, ang mayumo ing kayang term of endearment, kaya katamong kalugurana, ang mayumo malat iya. You are the salt of the earth nga nangeni. Asin, mayumo, asukal in term of endearment na. Subukan tane mo, ayo, may nga ka. O bakit po ayo? Ayo kasi iodized salt. O be, Kenny, magkape ka ta. O bakit be? Puling bebe. Nune, puling alubebe. You are the salt of the earth nga na. O ba't kanu asin? Nano ing silbi na ning asin? King sarili,
alayang silbi ing asin. Nino mo ke kayo ing mamangan asin mo kabud. Pagpapak na kabud ing asin. Nino mo ke kayo ing gagawa ng anting nasi ing asin. Can you eat salt alone like we eat rice alone? Nagyangget ang sasabing, magdildil na kami mong asin. They do not eat salt alone. Ang bula deking nasi, kay ba't di ng deng danum, inyapin apapangande. It is not being eaten by itself, rather, yayaluya, ambulaya, panyangkapya, sasamutya, yayaluya keng mangga, sasangkapya king sabo, ing sarili, ing asin, alayang silbi, pero potang niyaluya, kanitaya lunto, silbi, lunto, ulaga. When it is dissolved no longer by itself, kanitaya mi kakasilbi, kanitaya mi kakaulaga ing asin. At makanya niya kaning tao, antiyang asin, ing tao king sarili na, by myself, by yourself, alam silbi. Pero potang miyalo tamo, mi sangkap tamo, mi samot tamo, we are mixed, we are dissolved with others. Kanitaya, mi kakasilbi, lulto, ing kakatang silbi. Human beings ngarapen is a social being. No man is an island nga na. Selfishness ing silbi tamo, nune selflessness, para king sarili, pang sarili ing silbi tamo, nune selflessness, kailangan kang malaso, selfless, dissolve self, malaso, kanita ka makapamyelasa, kanita ka mamyelasa, potang sarili inisipan. Dissolve soul, dissolve self, dissolve sarili. Kanita ka makapamyelasa. O yan yung silbita mo. Nya pinaus sana katamong ening asin. Nung makananong ing asin, king sarili, alayang silbi. In namang kanong sulu, alayang silbi, keng masala, istong abak, neng aldo, during the day, nino mo, kaya kayo ing manyending sulu, maliban karetang alang pamayad, kuryente, maliban karetang magtipid, abak, manyendi kang sulo, at inya mong silbi, ing sulu, istong madalumdum, istong bengi, inya embrace, darkness, embrace, bengi, embrace, madalumdum, uling kenya ing ulaga na ning sulu. Embrace, biye, ating problema, biye, ating kabiguan, biye, ating pamagkamali, biye, ating pamagkasala. The darker it is, the darker it is, the better, para kekang sulu, abiyeming silbi mo. Nung sulu nakataning yato, neto may buri ng sabyan, pang bengi tamo, pang dalumdum tamo. Anyapin, embrace darkness. Meka no approving kekang silbi. Otang ingbiye is all rosy. Masantingan, it's all bright. Potang ingega na gana, puros langan maya, pambanal. Potang ringega na ganang makapaligid kaya ka, puros langan banal. Potang ingbiye, alayang problema, alayang kabiguan, alayang challenge ing kayapan mo. Eya lunto ing ulaga mo. Nyapin, never ask, kapilan kaya mila ko yung problema ko. Uling deng problemang kaya katang lalako. O yan ing ulaganan ing kaya katamong pamaging sulu, pamaging light.
Hindi mawawala ang mga nagkakasala, hindi mawawala ang mga makasalanan, hindi mawawala ang kabiguan, ang mga problema. Pulling many opportunities to bring out the best in ilaw king sulu, to bring out the best king pangasuluta mo. Lulto ya ing ulaganan ini ngasin istong melasoya misamot ya misangkap ya. Lulto ya ing ulaganan ning sulu keng madalum dum istong madalum dum, the darker it is, the more chance you have para apakit mo abye mo ing silbi mo anting sulu. Kayo ing asin ning yato nga na ning Ginoo. Pero as nakataking katakot maging selflessness, king selflessness, as nakatakatakot maging selfless, you are the light of the world nga na ning ngapong Ginoo. Pero as nakatakatakot king darkness, Talakad tapo. sasalpantaya ko King Diyos, ibang mayupayang tuto. Linalang king banuwa at kiyato. At kang Yesu Kristo, anak ng bugtong, aginutamo. Pengagli, king upaya, ning banal ay Espiritu. Libayit kang Santa Mariang Birhen. Linasa, lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipako king krus, mete at mikot-kot. Tinipaya ka ring mete. King tatlong aldo, sinugliyang medye. Pepaytas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tuto. Iba't ka rin, magbalik yan naman keti, banukog ka rin mabye, ampon mega mate. Sasalpantaya ko, King Banalaya Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak daring Santo, King Pangapatawad daring kasalanan, King Pangasubnirang Biyering Mete, at King Biye Alananga. Amen. Manalangin tamong yan, King Igpaning Sala, bantu netang maging asin at sulu ning yato. Nga tamong yaning manalangin Ginoo, bustan meng sunlag kaya kami ing sulu mo. Ginoo, bustan meng sunlag kaya kami ing sulu mo. Ban sumulong ing lugod king yato. Ginoo, adwan mi ing ipayabot mo karing tao. Ing maygit apaman nalastas at ganaka, king metong at metong, ating lalong malagwang pamanyaw, karing at king pamangailangan, inya ngaming manalangin. Ginoo, bustan meng sunlag kaya kami ing sulu mo. Banlalong ni kamaragul hostisya, king yato. Ipayabot mo karing gobyerno at karing opisyal pampubliko, ing dinandang lugal karing manimunarang parasan, at pondo ing para karing kapuspalad ning lipunan, at ding alang obra, ipanalangin ni Keka o Ginoo. Ginoo, bustan meng sunlag kaya kami ing sulu mo. Banlalong laganap ing kapayapan king yato, ipayabot mo karing sablang bansa, ingiwaksira no ring amanumit mong sama, at bantaning denggansa, ipanalangin ni Keka o Ginoo. Ginoo, bustan meng sunlag kaya kami ing sulu mo. Ban ni kamigit at tulaking yato, ipayabot mo karing talatuki ning Kekang anak, ingipakit dayong pamakiramayan at lugod king metong at metong, ing maging tapatla karing karelang pamikakaluburan at masabal karing karelang komunidad, ipanalangin ni Keka o Ginoo. Ginoo, bustan meng sunlag kaya kami ing sulu mo. Ang gapanasanan ng Diyos, ing kapasalamatan dali, Sardas at Luz, Marisa, din kaya katamong lectors and commentators, Josie, Jaime at Adena, J.M. Maris, Rainer, ing Yambao family, Lina, Lizzie, Marilu, Mila, Celia at Ivanji, kambeda ding kare-kare lang ang pamilya. Ipagkalam na sana ng Diyos yung special intention dari Julie Fel, Mary Manette, Paldeng family, Ocelito, Dick,
Ella, Leticia, Eleanor, Jonel and Joshua at Noemi and family. Pagkalam na sana ni Diyos yung kapag nasandang speedy recovery, good health at healing, di among Raul, Remigio, Cynthia, Carmelita, Sister Benita, Melissa, Perry, Nida, Elena, Rainiet, Rose, Juliet, Antoinette at Milger, Anne at J.M. Maris at ding sablang kapatid tang masakit at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Pagkalam na mo naman sana ni Diyos ing pamanantabet protection ing banalaya espiritu king pamilya ng Ani, king pamilya ng Antonio at Josefina, king pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia at king pamilya ng Bert at Angie. Pagkalam na mo naman sana ni Diyos ing kayaduan ng tamong kaligtasan king balang metong at karing kaya katamong frontliners laban king COVID at Yuli no sana king kayaryan ng maligaya din kapadatang mayangon na king Bie, Emmanuel, Teresita at Mark Louis, Juanita, Cesar, Nelson, Marian, Merla, Mario, Arsenia, Siriaco at Rodolfo, Emiliano at Nieves, Jose Trina at Perla, Benedicto, Mark Romuald, Felicidad, Victoria, Walter, Jernan, Sean Kevin, Heriberto, Juliana, Lionel, Aida, Jenny, Pablo at Rebecca, Teresita, Monet, Simplicio Jr., Senior at Alfonsa, Rita at Mara, Alfredo, Elena, Martina, Abelardo, ding sablang kaladwang purgatorio, ding sablang kaladwang alang makaga nakakarela, at ding sablang kaladwa darmete, uli naning pandemic, ipanalangin tangi ni King Gino. Gino, bustan menson lagkya kami ing sulumo. Aduan tamong yan ing sarili tamong kapagnasan. Ginong Diyos, panalangin mi ing sunlagyasan na king mabilugayato ing sulumo. Numan anti ing letsyan mi gustan mong ding amano mi ampo pang dapat. Ikablas ding sala ning lugod mo. King lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Holy, holy,
Diyos, igpang mayupayang tutu. Tanggapan sana ning ginuiting daon, karinggamat mo, ki kapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kakatahi ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O Diyos, aginumi, manano na sanang iting tinapay at alak abinyemo para pamangan mi ketiyatu maging sakramentune ning bieming alang angga. Itiyatuan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at tiliyak kaya kayo, At kaya ka antimurin, iyat na yoring pusuyo. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayo, ing Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin. Oyig pa, Diyos king alananga, at lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristo, ake kaming Ginoo. Kapamilatan ng krus na't pamanyubling nebye, kinabos mo kami kingalang kapupusan na kamatayan. Inawos mo kami king ligaya, aginawa kaya kami metungalahing pinili, suging saserdosyo, banal abalayan, balen ayiniwi. Numan ka rin papasyag milaring mayupaya mong dapat, uling inaos mo kami iba't king karalum duman, man miras king sarili mong makapagmulalang sala. Kambering sablang koro ring angeles ka rin banwa, daralit min kaya kang ligaya, makiyabe kami nga langtok ng babya kapurian kaya ka, at ngami ngening kakanta. Bataning sablang kabanalan, uli na nita pagparalampumi, pabanalan mo sana, dening ayin king espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon po sang lub, king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, at pepasalamat yakeka, pirason at binyene ka rin kayang disipulo, nga na tanggapan yeti, ikongan at kananye, iting kanakang katawan amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't naningapunan, kingwaning kalis at pasibay ang pepasalamat kaya ka, binyaning kalis, karin kayang disipulo, nga na tanggapan yeti, ikongan, at minum ko kaniti. Itiya yung kalis ng kanakong daya, ing daya na ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, man kaya kami patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigagan na kanako,
Ipasyag tayong misteryo ng kasal pantayanan. Gaganakan miyoyig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, darawon miya keka, iting tinapen ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan ning pepalyarian, mo kami matangpang talakad, arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, kini kami nga sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, ipuna na kami anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me oyig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban biganap yaking lugod. Kambening kaya kaming Papa, Francisco, kambening kaya kaming Obispo, Florentino at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at maanenayang pangasubling miye. At ding sablang mayangon na king biet tanggapan mula sa aking maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, pakaluluan mo rin kaya kaming lectors and commentators. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biet alananga ban kayabe ng Mariing Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose, akayang esposo, kayabe da ding apostol at ding sablang santo. At tinupad king malmong kaburian, king kekaba na ning panawon. Uriyan, dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu, kaguming banalay Espiritu. Pupuriyan daka at parangalan, manggaman king alananga. Kapanaligan at lugod kingig pa karing ama nung tiro na kaya katamo ning Ginoo. Amen.
mong ipagkalub, ing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayan kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Heso Kristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babye ko kaya kayo. E mula sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nung lawan mo'y kasalpantayan naning kaya kang iglesia. Pamayapan men pon bilugan, agpangking kaburyan mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapanan ning Ginoo, manatiliya sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka ang tinuring. Ipakit tamo, ing mikakametong tamo king kapayapan. Niyo'ing kordero na ning Diyos, niyo'ing milalakoging kasalanan na ning yatu, nuwan na ring mayayawus king apuna ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka. Dapat yagkas niya nga mano mo, kumayap na ako.
announcements. The Feast of Our Lady of Lourdes is on February 11, Saturday. It is also the World Day of the Sick. In this connection, our parish will be having a Triduum in her honor on February 8, 9, and 10. That is, this coming Wednesday, Thursday, and Friday before the 6:30 p.m. Masses. The schedule is as follows: 5:30 p.m. Holy Rosary, 6:15 p.m. Triduum to Our Lady of Lourdes, and 6:30 p.m. the Holy Mass. On her feast day, February 11, Saturday, a Mass in her honor will be at our regular 6:30 p.m. Saturday anticipated Mass. Also, there will be an anointing of the sick, the infirm, and the aged in this Mass. Thank you. Talakad pa po. Lukluk ko pa po. Atinta po nga marriage bands announcement for the last Sunday Jan Morris Yason, anak ng Mario at Emma, ning Block 30, Lot 9, St. Paul Street, Kakasalya King's Shrine, ning John Paul II, Hermosa Bataan, keng February 18. Kaduang Domingong Kapanyawsan, kang Elaine Rose Espiritu, anak ng Kong Roy at Ching Josie, ning Block 10, Lot 27, St. Anne Street, Kakasalya King St. Joseph the Worker Paris, King Baguio, on March 11. Ating katlu, kadwaya namang Domingong Kapanyawsan, Adrian Paulo Nukum, anak dari Vladimir at Nancy, ning Block 2, Lot 3, Phase 1, St. Rita Street. Kakasal naman Kenny King Siping Tamo, San Agustin Paris, keng February 26. Manalangin tamo. O Diyos, hayig pami, pagkaluban mo kesa ng dake, king metong at tinape at king metong kalis, at gawan mo kesa ng metong kang Kristo. Sopan mo keng magdalang kaligtasan at tula, king mabilog ayato, itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ulitan ke po keng tutuking Sabado, February 11, piyesta ng ning Our Lady of Lourdes, kay ba't na po ning misa itang 6:30 p.m. atin pong pamaglanya kareng bisang palanya. Masakit, matuwa, pwede pong idala kanita, that is the time. Pwede po yung metong palaging gagawan po at ang piyesta ng Our Lady of Lourdes, yung pamaglanya ka rin. Masakit. Tuling February is the month for the World Sick Day of the Sick. Ing ginuman at tiliyak kayo At kaya ka antimurin. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, ing igpa at ing anak at ing banal ay Espiritu. Amen. Kaya katamong misa, miidawon ne, umena ko king kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos.